Mamencha we dey kwan so na me ma wakwa aba Mra Super 24 TV no so. Openye on the screen so your friend no Nana ya Osei Aboagye aka Oforisu oye Mrantehene Katacheo man 99 eba preko pe because eye ne ba na chese ono na otete Oforisu ewo radio mu ope Mrantie mienu ana omo ben Mrantehene pa bra na otiase na man be a friend no Owusu ena Oforisu yes ne two ICs no wait maka say okomubuma they were his second in command yeah na omono someone so the screen so ya boy remu Sompa FM na according to information I gather say confirmation dey enya ba say Oforisu Nana ya Aboagye na one Mrantehene na ye adwuma wo Fox FM ena omo move by Sompa FM omo ba Sompa FM yi ono na the producer oni Owusu and the producer the Asempenipa show Mrantehene ebeye no for 6 months no ansa na onya ne baby akono na Owusu ene Oforisu ne de baton na ma no ono no ena after Sompa management thinking through well and no more ka say they thought it wise omo the program no ebema Oforisu Mrantehene ba preko pe ewo radio yes ono so fa Mrantehene say ne papa preko pe ewo radio because onena nante acheye ye ka Mrantie mienu omo ben na omo ben the late Mrantehene pa sa uyi omo no na omo no ne de obefa ne say oneno ine didwuma no but omo a ofo omo na ode omo fa radio no ntitie mu no pa na Oforisu ene Owusu the macho man omo de na Mrantehene emma preko pe nti Sompa FM management thought it wise ombe handle program no ama Oforisu a other screen isu nti from Mondays to Fridays Asempenipa ekoso Sompa FM na Mrantehene host no ene openye friend no Oforisu Mrantehene ba preko pe ene host omono ene that screen isu. We wish Oforisu all the best as or fill the shoes of Mrantehene. A one prime man say Bibia Ebekoyi Super 24 TV. Pacho unsubscribe ya no subscribe. A toa edebe bro.